U ovom videu Čana govori o Mladiću, Karadžiću, Šešelju i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Pogledajte video do kraja i uživajte. Da li znaš da takve vlade postoje u čitavoj Ti Evropi? slušaš što je govorim? Sve su to kukavice i gnjide. Takvi, Zbog toga što, isto kao Karadžić, isto kao Mladić, isto kao što su svi oni, sam go kukavica i krpa od čoveka. Ali ću objasniti zašto sam tako odlučan u svemu tome. Zašto su se ovde junačili i pravili veliki heroji, a onda kad je počeo problem sa svim tim, su pobegli glavom bez obzira. svi u Evropu. Što su oni pobegli u Evropu, nego promenili lični opis, be. Ali njih su primili u Evropu, nas ne. A izvini samo, ali istovremeno smo bili u situaciji da smo zbog njih, čitava Srbija i sav srpski narod bio pod sankcijama. Pa gde ste Obilići da se žrtvujete za svoj narod? Gde da kažete, evo idem ja u haški kazamat, Pa dobro, sudite mi, moja država neće. Šešelj je se nudio i pre nego što je optužen. Šešelj je pobegao glavom bez obzira znajući da će biti ubijen Zoran Đinđić i znao je da u onome što sledi posle toga njegova glava neće vredeti probušen dinar. I zato je pobegao iz zemlje. A to je jedino gde je mogao da pobegne je bio Hag. Da se sakrije u Hag. Da se sakrije u Hag. I to je cela priča. Jer kao što vidiš, Hag je i služi tome da se tu kriju ratni zločinci. Čim oni mogu da imaju telefone ko da su šiparice, pa se ono kao čakulaju malo preko telefona, ono kao ja videla sam ga. Tako otprilike izgledaju njihove zatvorske kazne. A šta ćemo sa onima koje, iz druge strane, to što ako ti misliš da će ti to dizati gledanost, ja sam razmišljao o tome kako da ti se digne gledanost. Što ne napraviš recimo neki reality novi, znaš, dovedeš nekoga od ovih što su streljali u Srebrenici i porodice žrtava da se takmiče u pečenju palačinki. Pa kao ko brže peče palačinki. A? Šta misliš o tome? To su ozbiljne stvari. Pa da, ozbiljne, pa palačinke su ozbiljne stvari, da. A ja to ne radim, ja želim Milomire samo Mariću, da otkrijemo šta se zapravo dešavalo. ne možeš otkriti šta se zapravo dešavalo, zašto određenim postupcima se gubi pravo na javnu reč. Zašto javna reč od reči je sve počelo. U početku beše reč. Znaš li da su pisali memoare i Šper i razni funkcioneri Hitlerove administracije? Osim onih koji su bili obešeni. Svi koji su preživjeli napisali su Osim onih memoare. koji su bili obešeni. Je li tako? A obešeno je malo. Nije tako ni malo. Podsjetit ću recimo na jednog koji bi ti mogao ovako biti zanimljiv, Julius Streicher. Sećaš Juliusa Streichera? Da, znam. Da, on je bio novinar. Nikad nikog nije ubio, samo je tako malo puštao da se čuje svačiji glas, ko ti. I onda su ga obesili zato što je imao za decu knjigu koja se zvala Gifpilz. Je znaš to? A kakve to veze ima sa mnom? Pa on je samo pisao o životinjama u šumi. A Gifpilz je otrovna pečurka koja je imala jevrejski nos i imala Davidovu zvezdu. Kad se to dešavalo kod mene u Dugisu, svi ti ljudi koji će kasnije biti optuženi za ratne zločine, davali intervjue i sve priznavali. A pred Haškim tribunalom su sve negirali. A jesi primetio jednu drugu stvar? Da sad, ne znam ko je to još bio, svi ovi koji su osuđeni bili za ratne zločine, sad su nešto popularni i tako dalje. Gde nestaje Biljana Plavšić? Ovde u Beogradu dala je 4 sata intervju kod mene. Ima na YouTube. Biljana Plavšić je, ako se ja dobro sećam, priznala genocid. Sećaš toga? Nije priznala genocid, priznala je zločine, priznala je... Ma da, nije to, nego tako malo zločine, malo da ga ubiješ. Ali nju je branila i Carla Del Ponte. I branila je i Madeleine Albright. Treba pitati te ljude koji su shvatili šta su napravili. Ja pravim i tako. Nikola Koljević se ubio, shvativši šta je uradio. Čekajte ljudi, to su ozbiljne stvari. Zato što kada sve ovo pogledaš, jer ovo što se događa u Crnoj Gori, to je samo nastavak svega što se događalo 90-ih, nastavak zato što se nije napravila lustracija, što se nije odgovaralo za zlo koje je napravljeno. Čekaj, ti podržavaš stvaranje nove nacije i nove crkve u Crnoj Gori? Koje bre nove nacije?
A predsjednik Crne Gore kaže da će on formirati novu naciju i novu crkvu. I da treba prekinuti sa srpskim narodom, a predsjednik vlade Crne Gore je rekao da je Njegoš bio glup i čim je govorio da je Srbin. To što si sada rekao nije tačno. Kako nije tačno? Sad ću ti kažem zašto nije tačno. Prvo, nije da će prekinuti sa srpskim narodom. Da će ukinuti deo crnogorske istorije koji je srpski. Alo bre, čoveče. Pa proglasili su za najglupljeg čoveka u istoriji Crne Gore Njegoša, jer nije znao ko je, pa je govorio da je Srbin. To je rekao predsjednik vlade Crne Gore. Jel imaš taj snimak da pustimo? Ovdje ga nemamo, ali postoji snimak. Ajde, pokaži. Pokaži. Pokazat ću. Da li se slažete sa Nenadom Čankom? Pišite vaše mišljenje u komentarima. Pokaži. Zbog toga što takve priče sa za malo pomerenom istinom su najopasnije laži, a ti si u tome mag. Iz jednostavnog razloga što je suština druga. Kad je nastala Srpska pravoslavna crkva? Koje godine? Kad je nastala? Koje godine je nastala Srpska pravoslavna crkva? Pa misliš o Svetog Save ili kako? Da. 1219. 1920. Ne, to je kad je stvorena Jugoslovenska država. 1920. I to je stvorena država. Ok, time što je Aleksandar Karađorđević prvi proglasio ujedinjenje arhijepiskopije primorsko-crnogorske, arhijepiskopije, podvraćam, arhijepiskopije Karlovačke i ostalih tih, u jednu ujedinjenu srpsku pravoslavnu crkvu. Pa je formirana nova crkva. Pa kad se formirala druga država, onda se formira druga crkva. Alo, mislim, koji sad deo nije jasan? To je 1920. bilo tako, 2020. nije više tako. Crna Gora je nezavisna država. Sviđalo se to nekome ili ne? Pa niko to ne negira. Jel imaju ljudi u Crnoj Gori pravo da se nazovu Crnogorcima? Kaže, mi smo evo Crnogorci. Imaju pravo šta god hoće. Jesu Crnogorci isto što i Srbi? Jesu li isto što i Srbi? Pa... Naravno da nisu. Moram tu citirati jednog... Pa kad pređu ovde, oni su Srbi. Izvinjam se, ja mogu da skrenem pažnju na nešto drugo. Da je priča o Crnogorcima kao Srbima pala u vodu još 1988. godine. Zato što je pokojni Slobodan Milošević insistirao da mitinzi istine o Kosovu, pošto je Kosovo i tada bilo razlog zašto treba više vlasti da se da u ruke beogradske elite, govorio da to nisu jednonacionalni mitinzi, jer na njima učestvuju i Srbi i Crnogorci. On je bio Crnogorac. On se izjašnjavao kao Srbin, a njegov rođeni brat Bora je bio Crnogorac. Je tako bilo? Svaki Crnogorac može da bude i Srbin i Crnogorac, kako mu kada odgovara radi karijere. E pa vidiš. A mi jadni Srbi jedva nam ostalo da budemo Srbi. Mi ne možemo se proglasiti za Crnogorce kad nismo. A oni mogu da budu Srbi. Vidi, umesto da smo ponosni što iko hoće da bude Srbi. Sve je manje. I to je tačno. Čekaj, kako da objasnimo to što su se svi razbežali od nas? Što neki koji drže do sebe neće više da budu Srbi. Niko ovde nije postavio to pitanje. Ne. Neće da budu ono što trenutne političke elite, trenutne u proteklih 30 godina, proglašavaju za etalon. Ovako je tebi. Ti si proglašen pre 30 godine za antisrbina i sad plivaš. Meni je lako, ja sam na autopilotu, kako bi dalje. Ti nemaš problem. Vrlo jednostavno. Da, mi koji smo znaš da je problem? Koji smo preostali Srbi, mi ne znam šta da radi. Ti preostali Srbi koje spominješ. Da, ja sam taj poniženi Srbin, zgažen Srbin, deca poražene Srbije, to sam ja, deca žrtve tranzicije, to sam sve ja. Za još ovakvih videa pretplatite se na naš YouTube kanal Fit Keto Motivation.